hayi ngihambe ngiguqela wonke umuntu ofikayo la eSouth Africa uyaguqela. Waqala waphuma beguqela abelungu, kwaguqela amaNdiya. Manje-ke sekuguqela ama-China nanamaKorekwe. Ubona itheku lonke amabhilidi eThekwini aphethwe amaNigeria, amaSaluni, amaMalawi, abelungu basetshenzela amaZimbabwe. La elokushini sekukhona nama-Ethiopians namaSomaliya. Uba kanjani ebranch eyuhlike wathi kodwa isitolo sodwa yiSomaliya engabe niyahlangana njenge-Euclid nihlangane nibe bawu-10 nithi le sitolo siyasithatha kuzobe sethu sosimeneja sisirane ukudla sikudlayo sizodayisa. I-Euclid akuwona umdlalo. I-Euclid akuwona i-organization yokuthi uhambe ufuna ubona ontandakuba. We are in a revolution. Ama-Nigeria abaqedile uma bengani babafowethu. Hayi ngento eningi ngamasebe.